I pozdrav! Evo nas u novom klipu. Danas ću vam pokazati kako da nekom uđete u kompjuter sa njegovim dopuštenjem. Znači, sve što treba jeste da instalirate jedan program koji se zove Terraria. Ima sada devetka, osmica, sedmica i tako dalje. Sada ja sam instalirao devetku, a imao sam treću. Uđe u web stranicu Terraria koja će biti u description. Idete koristite besplatnu komponentu i kliknete tu. Ja ću sada ovo zaustaviti. Kad se to instalira, sve ono idete finish, štikljate. Kada to instalirate, uđete u Terraria, pokazat ću vam se ovaj proces. Ovdje vam ima ID, ako prenošte zabavljate kompjuter, samo ovo kopirate. Ako imate nekog druga rođaka za kompjuter, on treba imati Terraria, morate ući Facebook naravno i pokažete. Morate dati password. Evo sada kako ćete vi ući njega kompjuter, on kada da ID, kopirate ovo, desni klik, copi, idete ovo, znači on će dati ovo, idete paste, on mora biti ovo, ne smije izaći. Vidite kako to pravno, znači ja sada neću, mogu ući svoj kompjuter, malo šale. Eto ga, i to je to, samo opet jedan napomena, znači morate pitati svima ući u vaš kompjuter, znači i to je to.